ko atazasangira n'umubare wese kwamba hata tangana mmoja yote heshima. Igihe kimwe Rusofero yarakatse Rusofero akatafuta kumunyang'anya ile heshima, amumanura hano akamushusha hapa duniani. Ravuga Rusofero ni zina ribi. Akasema wasema Rusofero ni zina ribi. Rusofero ni jina mbaya. Ariko Rusofero ni zina ry'icyubahiro. Lakini Rusofero ni jina la heshima sana. Yari malaika. Alikuwa malaika mw'ijuru mbinguni. Branham ari kuvuga ati Branham yeye anasema yari 99 ilikuwa 99 kugira yegere Imana kusudi amkaribie Mungu. Yarahaguruka, alikuwa anasimama, ibinanda bikavuga. Zeze zinasema. Yavuga, naposema mw'ijuru icyubahiro kikaboneka. Mbinguni kabisa, mbingu. Ariko igihe kimwe yumvishijemo kuvuga ati ninje nanjye. Eti nami. Bana mubwira ati we. Mungu akamwambia ati wewe. Ntawuzi ko waremwe. Kama uliumbiwa. Ntawuzi ko ufite itangiriro. Kama uko na mwanzo. Ntawuzi n'iherezo. Hakuna mwisho. Ikidafite itangiriro. N'iherezo. Mana yacu. Mungu pekee yake. Ibintu byose bifite itangiriro. Pia mwisho. Abamarayika bafite itangiriro. Abamarayika wana mwanzo. Nawe ufite itangiriro. Na wewe una mwanzo. N'ibiriho byose bifite itangiriro. Na kwako yote na mwanzo. Imana yacu yo. Mungu wetu yeye. Alfa na Omega. Itangiriro n'iherezo. Na mwisho. Yeye peke yake. Naho gukomanga mu gatuza. Hakuna kujitapa kichwani. Bashaka kwisangiza n'Imana icyubahiro. Eti anataka ingia na Mungu heshima. Imana uzayibona. Utamupata. Amen. Amen. Imana akishimwe. Mungu wetu ahimidiwe. Tunarudia tena mbele ya Mungu. Imana yakinguye. Mungu amefungua milango. Ikinze. Wakati anafunga haukingura. Hakuna wa kufungura. Ariko yakingura. Lakini anapofungua hanukinga. Hakuna wa kufunga. Kwa jamii kwa tumeze nk'intumwa. Tumelala tukifanya kama maiti, si wote. Kwese kwa tumeze nk'intumwa. Si wote tuko kama maiti. Ndio kwa tuzi biri gutamba. Hatuko najua vile vinapita. Hapa tuzi byageze ku miryango yacu bigakoma. Hatukuwa vile kubera maso. Lakini kuna mwenye kwa macho. Taifa la. Ndio kama utazatinya n'ikintu cyaje. Ndio maana utaogopa kila kitu chochote. Utazatinya. Usiogope. Ngoje kuryama. Etiminda lala. Manza gira mu buri usenge. Fika kitandani uombe. Imana yawe. Mungu wako. Gira ati Mana. Mungu. Bila tasinzia. Naenda nani kivuli ya mauti. Wewe ndio unichunge. Warinda Abisirayeli mwe. Ulichunga Waisraeli ndani ya jangwa, nami unilinde leo. Mana izatuma malaika wake. Mungu atatuma malaika wake kumuryango. Atakuja kumlango. Uvuge ngo narose nabi. Useme ti umelota vibaya. Ngo narose bari kuniga. Eti nimelota wako na finyanga shingo. Oya. Hapana. Mwana w'Imana ukwiye kurota nabi. Hakuna mtoto wa Mungu mwenye anapasha lota mbaya. Unarose ndi kwiruka. Nimelota nipo nakimbia. Tangu unarose ndi mu mazi ndi mu nyanja niko ndani ya maji. Oh yeah. Hapana. Na abadaimoni. Mapepo ile. Ahubwo Imana bali Mungu itubera maso. Anakuwa macho amanywa na nijoro. Mchana usiku. Kandi iyo Mana yacu. Tena yule Mungu wetu. Haikunikira. Hasinzie. Ahubwo ni maso. Bali nakuwa macho kila wakati kwa watoto wake. Amen. Bishimiye Imana rero. Tunamshukuru Mungu sasa. Tugejeje mu bikari byayo. Ambaye ametufikisha ndani ya nyumba yake. Abayatura mu kijoro twese. Ametuamsha sisi wote. Abaturi bazimu. Tupo hai. Turi bazima pe. Tupo hai kabisa. Nta kikuzi kwatanze. Tena kulipa kila kitu. Lakini ngambo na ngambo. Hari benshi bavemo. Kuna wengi wamefariki. Hari benshi bavemo. Kuna wengi wamefariki. Rero nawe wibaze. Ushuhudize na wewe. Kubera iki wewe utavemo mu. Sababu gani sikukufa? Ese nuko kiranuka gusumba. Kwa haki kushindia wengine. Ese kuri mwiza gusumba. Kwa muremba kushindia wengine. Ahubwo ni ubuntu bali ni neema ya Bwana Mungu. Ni imbabazi ze. Rehema zake. Ubwirati. Sambazi na kwambia. Isaha yawe ndiragira. Bado saa yako kutimia. Hari tutari watu. Na benya uyarekebisha. Cyangwa hari umurimo wari ukwiriye kuzakorera. Ambao unapasha nitumikia. Uhereye kera sababu tangu zamani umuntu urangije umurimo mtu wa kumaliza kazi Imana iramutwara akaja kuruhuka. Mungu anampokea anaenda kupumzika. Nawe rero wibaze ujiulize sasa wewe ngo ndiho none hivi niko leo hai ni rehema tu za Mungu. Ariko imbabazi z'Uwiteka zihora iteka. Rehema za Mungu ni za milele. Imbabazi ze rehema zake zatugirira zenye anakuwa kuri abantu natuko watu kuri abanyabicumuri sane sadora bicumura ariko Uwiteka akavuga ati ndabari Mungu anasema itini tawapumzisha. Ndio maana ni habichua Mungu wetu apewe sifa. Amen. Ni habichua apewe sifa.
Nyamicyubahiro apewe sifa izina rya Yesu Kristo. ndani ya jina la Yesu Kristo. Hano hari tangazo ry'abana bateranye. Na tangazo ya watoto wenyewe wamekusanyika. Hateranye abana 70, Kumekusanyika 57. Kumekusanyika watoto 57. Abakuru bize ngo wakubwa wamejifunza hivi guhindurirwa amateka, kubadilishwa kabisa historia. Basomye Abagalatia, wamesoma Wagalatia igice kimwe sura kwanza bahereye ku murongo wa 11 bageza ku 11 hadi 12. Bafashijwe na mwene data Tamuriza, wamesaidiwa na ndugu Tamuriza. Abato bize ngo watoto wadogo wamejifunza ihangana gutera kunesha, subira inatuma kushinda. Basomye iyo wamesoma Yobu igice kimwe sura ya kwanza bahereye ku murongo wa 6 walianza mstari wa 6 bageza kwa 13 wakafikisha 15. Bafashijwe na mwene data Ndizihirwe, wamesaidiwa na ndugu Ndizihirwe. Imana ihe umugisha. Mungu abariki ababyeyi bohereje abana watoto bateranira hapo makusanyiko. Amen. Ibyo nibyo tangazo. Hiyo ndio tangazo. Kama shimwe ari mu mitima yacu. Lakini shukrani ni ndani ya mioyo yetu. Ni menshi cyane. Ni mengi. Amen. Twageze imbere z'Imana. Tumefika mbele ya Mungu. Hari icyatuzanye. Kuna kile ambacho kimetuleta. Kurya wa mutsima utangura. Kula ile mkate ya kuleta uzima. Kumva ijambo ry'Imana. Nakuja kusikiliza neno la Mungu. Yesu ni wavuze. Sababu Yesu alisema. Igihe Satani yamugerageje. Wakati Ibilisi alimjaribu. Amubwira ati. Kamwambia hivi. Kuri umwana w'Imana. Mbona kwa mtoto wa Mungu. Wafata ya mabuye. Ukamati mawe. Ugahindura umutsima. Ubadilishe mawe mkate. Ukarya. Unakula. Nije yaramaze amajoro 40. Wakati kwa na meza usiku 10 na siku 10 ubutayu ndani ya jangwa. Satani araza. Satani akakuja. Sura umwana w'Imana. Sio mtoto wa Mungu. Sio bishoboye. Unaweza. Ushoboye guhindura mabuye. Unaweza badilisha mawe mu mutsima. Unatosha ndani mkate. Unakula. None nawe bikora. Sasa bifanye na wewe. Yesu aramwitegereza. Yesu akamtazama. Aramubwira ati handitswe. Akamwambia kunaandikiwa hivi. Handitswe. Kunaandikiwa hivi. Iyo nsinzi y'abana b'Imana. Hiyo ndio ushindi wa watoto wa Mungu. Abadayimoni ni bagutera. Mapepo atakushambulia. Useme kunaandikiwa hivi. Amen. Amen. Handitswe ngo kunaandikiwa hivi. Umuntu ntazabeshwa. Mtu hataishi n'ibyo kurya chakula tu peke yake, ahubwo bali azabeshwaho n'ijambo. Ataishi kwa neno la neno kutoka kinywani mwa Bwana Mungu. Amen. Amen. Rero sasa uyu mubiri ubora, hii mwili ya kuoza ubeshwaho na chicken, inaishi juu ya chicken, kabeshwaho n'umuceri, na mchele, kabeshwaho n'ibindi byo kurya bya chakula hapa duniani. Ariko umwuka, lakini roho ubeshwaho n'ijambo ry'Imana, inaishi kwa neno la Mungu. Amen. Umwuka ukurimu, ubugingo ndani yako, ndani ya uzima wako, ubeshwaho n'ijambo, inaishi juu ya neno. Niyo mpamvu, na ndio sababu ijambo ry'Imana litubwiye, neno la Mungu linatuambia ya musi wegereze, hivi siku inakaribia, abariko murushaho gutera, ndio vile nani muendelee kukusanyika mbele ya Mungu. Mwumve ijambo ry'Imana, msikilize neno la Mungu, kumva ijambo ry'Imana, sababu ndani ya neno nimwo tuvana imbaraga. Hapo ndio tunatosha nguvu. Tukazirengagiza materaniro, usijisaulishe kukusanyika. Nuzasiba materaniro, ukishinda makusanyiko. Nuzasiba, ukishinda makusanyiko. Nuzasiba materaniro alikuwa arwaye. Ushinde kusanyiko na umegonjwa tu. Na umwene data mushiki wanyu. Sino dada na ndugu. Uko mubona Shadraka na Meshake na Abednego. Vile mnaona Shadraka, Meshake na Abednego baranesheje gupfukamira kiriya kigirwamana, walishinda kupigia magoti kile kimungu, bakemerwa gutabwa mu muriro, walikubali kutupiliwa ndani ya moto. Biko biri na none, na ndio vile biko leo. Ibigirwamana ni byinshi, miungu iko mingi. Akazi kakubira ikigirwamana, kazi inaweza kuwa miungu kwako, ukaja mu kazi, unaingia ndani ya kazi, abandi bateranye, na wengine wanakusanyika. Ubukwe bwakubera ikigirwamana, harusi inaweza kuwa, ukaja mu bukwe, unaenda ndani ya harusi, abandi bateranye, wengine wanakusanyika. Byose byakubera ikigirwamana, yote inaweza kuwa umugore wawe yakubera ikigirwamana, na bibi yako inaweza kuwa miungu kwako. Ariko umunsi w'ejo twigishijwe, lakini jana tulifundishwa hivi. Muracyabyuka? Mnakumbuka? Tuve muri demokrasi, tutoke ndani ya demokrasia, tuve mu bwigenge, tutoke ndani ya kujitawala, bali tuongozwe na neno la Mungu. Imana bakugisha, Mungu awabariki. Bifurije apeti nziza, nawahitajia apeti arengera cyane, nisivuke. Imana bakugisha, Mungu awabariki. Reka tumbe ijambo ry'Imana, acha tusikie neno la Mungu. Ringinga mwene data Eugene, tutamsi ndugu Eugene asengere igikoresho, aombe chombo, agisabire umugisha, amombe mibaraka, arabikora mu izina, afanya yote ndani ya jina la Yesu Kristo.
turagushimiye Uwiteka Mwami ushobora byose, turagushimiye nanone ku bw'ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi muri aya masaha, muri aya madakika turi imbere yawe, ariko dutegereje ikintu gikuru cyatuzanye hano. Iyo tugeze hano imbere yawe turasenga, tukakwinginga, tukagutitiriza, tukagusaba, tukakwambaza, tukagushima mu ndirimbo, ariko ikintu gikuru cya mbere cy'ingenzi kiba cyatuzanye, nimero ya mbere, namba ya mbere, nuko wavugana natwe, ukavugana n'imitima yacu, ukatugaburira umutsima w'ubugingo. Uwo mwanya rero n'uwo tugezemo, turagutegereje nguze uvugire mu ijambo ryawe ukoresheje umugaragu wawe. Nahaguruka agiye ku gicaniro, umwuka wawe abane nawe, umwuka wawe amuyobore, umwuka wawe amubundikire, n'imbaraga zo mu ijuru zimubundikire. Navuga ye kuvuga kubwe, nabwiriza ye kubwiriza kubwe, ahubwo abe igikoresho nawe ukore, abe akanwa nawe uvuge. Nuko ngwino ubane natwe, tukugirireho umugisha, utugaburire amagambo yawe. Turakwinginze kugira ngo buri wese umuhereze umutima uhana n'intebe y'urubanza, imitima yacu yagure, uye kwakira amagambo yawe. Turakwakuye ndetse turakwakiriye mu mitima yacu, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Tubifurije apeti nziza, ajira utamu mbele ya Mungu. Tutasimama kwa usomi ndugu anayejua kusoma vizuri atatusomea kitabu ya Ufunuo shairi ya heri ya saba, atashuka afike shairi ya 9. Ikiwa amepata atasoma katika tunezerwe, twishime, tuyihimbaze ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati, uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Now
bashaka ijambo ryo kubatunga ariko twebwe muri iki gihe baradutoranyije batubonye mu mahanga batubonye mu bwoko batubonye mu mashami atandukanye kuduhindura abana bawe maze kuduhindura abana bawe kuduhereza ibyo kurya iwacu biruzuye ibyo kurya iwacu birahagije turavuga ngo icyubahiro kuko waduhaye ibyo kurya tuvuga mu ijambo ryawe kuko wadutumye umuhanuzi uduhereza umugaragu ukiranuka mu bwenge uduhereza n'abagaragu bo kutugaburira turavuze ngo icyubahiro wese niyo mpamvu natwe turaguhimbaje tugukomera amashyi ariko wowe mu gutanga ubugingo wowe mu gusobanura ijambo ryawe wisobanurire buri umwe wese wabonetse muri aya materaniro buri umwe wese arataha ubusa ahubwo atahane yanjye yahaze ababyumva banezerwe abaragabana bahinduke mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo umugaragu uhagaze imbere zacu ni igikoresho cyawe nawe turamusengeye kugira ngo umwongerere imbaraga manuka hagati yacu bane natwe navuga natwe tugiye kumva tuvana mu mubande tugeze ku musozi kugira ngo tubashe kumva iby'umukambwe n'amatorero byose tubyabashe twizeye mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Tutaketi. Tunanezerewe cyane. Tunafurahi sana kuona mmekuja makusanyikoni. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ashukuriwe anayetupa hii nafasi, kwa sababu kuona siku ya leo ni neema ya Bwana kuwa tunaishi. Daudi amesema hivi, umbwa mzima anapita simba aliyefikia. Inamaanisha dada anayekusanyika, ndugu anayekusanyika, anapita wale wa Mussolini, anapita wale wa Gaddafi, anapita wale walio wakuu, kwa sababu yeye amekuja mbele ya Bwana. Wapendwa, tuna maneno ya Mungu. Mungu ashukuriwe kwa sababu alitupa nafasi. Mnakumbuka wote waliofuatilia, Mungu awabariki na tena awape katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maneno mazuri, kurudishiwa nguvu, maneno mazuri, muje tena tutoke, amagambo meza cyane imuze tuve mu bwite na tena tutoke ndani amagambo meza cyane dukeneye kubohwa na tena tunahitaji Imana muyitera abashi hii asubuhi ya Jumapili tutaongea na watu wanaofurahi. Kila yeyote mwenye anajua kama ana migunjo, ana huzuni na maombolezo, atoke aende uko kukaa. Ariko niba turi imbere y'Imana, kiwa sasa tuko mbele za Mungu, nimunyereke yuko namwe munezero. Na mabiru gageze wawe, kiwa kuna mabiru amefika kwako, yumuntu ageze imbere y'Imana, wakati mtu yibagirwa n'amabiru. Kila yote anafika mbele za Mungu anasahau mabiri, akibagirwa ko yapfushije, unasahau kwamba umekufisha, akibagirwa ko yarwajije, ya kwamba umegonjesha. Mbele imbere y'Imana, sababu mbele za Mungu hari amahoro, hari ibyishimo, hari umutekano. Iyo Mana twishuriye ihabwe icyubahiro gusa Yesu. Bakumva mu Yesu Kristo, wapendwa kwa Yesu, tusomye amagambo y'Imana, tunasoma maneno ya Mungu, tunezerwe, tufurahi, na tunezerwe, tufurahi, twishime, tufurahi, tunezerwe, tufurahi, twishime, twihimbaze. Haleluya! Imana yo kunezererwa, Imana yo kwishimira, Imana yo guhimbaza. tukapenda tunaweza karudi. Amen. Umuntu wese ufite uburakari
uburakari. Kila yeyote mwenye ana visirani akaba ari kumva atari adafite morale, anajisikia kama yeye hafurahi, tunamwambia kwamba atabaki duniani kwa sababu asubuhi ya leo tugiye gushyiraho umufuniko tunataweka amagambo twaganiriye maneno tuliyoyaongea na wasii tunezerwe, twishime, twihimbaze kuko umwana w'intama bwasohoye. Haleluya! ndanezerewe cyane, ndanezerewe, umutima wanjye uranezerewe kumva yuko hari ubukwe turi, kwa sababu kuna harusi tunayoitarajia hano mu isi. Iyo barifite ubukwe wakati wana harusi usanga bari gushyashya, unakutana kabisa, wanafanya kazi, ugasanga bari gusukura ibikopo, wanasukura makopo, ugasanga bari gufura imyenda, unakutana wanafua maungo, ugasanga bari gukaranga kabisa, wanakaanga, ugasanga bari gukora byose, unakutana wanafanya kila hari ahantu hari ibikira, ile fasi, hari ahantu wabona hari umukobwa urashyingirwa. Inawezekana kuna hajya nongere mabazo, wigeze wabona ahantu barashyingira barakaye? ahubwo niyo hanyuze gusuka ihinyuza, wakati wanajipitisha hapo, urabizi, unajua uziko mukobwa turamushije, unajua kama buri muntu wese ari guseka, buri muntu wese arishima. nanjye ndababwira ngo hari umugabo wadukoye, haleluya, uwo mugabo amasaha yo kuza yageze. Chokoza amagambo hii maneno nayabona shingiro ni ya wenye wataolewa, naho umuntu urasigara mwenye atabaki ntabwo yanabyumva kabisa, hatasikia adavange ko bazi kwihara, bazi kwihara se, uragira ngo Yesu arabeshya. ibyo yavuze ni ukuri, no kubikora azabikora. Haleluya! mumwizere, mumwiringire. Haleluya! kuko iyo Mana ni Imana y'abayizeye. tunezerwe, twishime, twihimbaze, nezererwa, ubukwe bw'umwana w'intama ubu bwasohoye. Haleluya! mbega imyiteguro. angalia kabisa kujiandaa, bakaba babwiye umukobwa anaambia iminsi yawe rero gushyingirwa yageze. unaona kama siku zako za kuolewa ubwari wowe wabona ugiye gutangira kwambuka imigezi, inawezekana wewe utaanza wari wabona umugeni nta gushyingirwa ari kwambuka imigezi, waramubonye? abo uzabona bari kwambuka imigezi bakajya kure yaho ibiporora riri birasobanuye ngo ntabwo barashyingirwa, ariko barashyingirwa bagumaho hafi bakumva iporore, bakumva ijambo ribeza. Ishime, ihimbaze, ubukwe bw'umwana w'intama ubu burageze. mbega umunezero, mbega ibyishimo, ndio furaha kabisa. ugasanga aranezerewe, unakutana anafurahia, ugasanga arishimye, unakutana anafurahi, unejejwe n'ikira, na unafurahia kwa nini? agatangira Anaanza kwanza kino, kwanza kino. uzi ko kibereye abagatulika, unaona hiki kabisa ni cha Wakatoliki, uzi ko kibereye abanewo, hiki ni cha waneo, agafata umunewo anakamata abakaba arakimuhaye, anamupatia n'iki nacyo na hii akaba arakimuhaye, bya bindi bishaje byose yale yote akagenda ari kubihereza abanewo anaenda na wapatia n'abateranye. ibyo byose bishaje wale yote yanayo ubu bwasohoye. Harusi ya mwana kondoo ndio hii. ibyo bishaje, Yale yote yaliyochanika, bwa burakari, ile visirani, ya mijinya, ile visirani ntabwo ikwiriye umugeni urashyingirwa, ikwiriye abarasigara. Haleluya! ese amagambo ni yanyu nawe. tunezerwe, twishime, twihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama bwasohoye, inatimia. kandi umugeni we Tena bibi harusi ahawe bwite. na tena amepewa kujiandaa. mbega amagambo meza. Angalia yewe usanga umuntu mugeretse ko muri kubyumva, mungeni nabara nabo kabinyereka kaisikia na wale wote tunataka makumyabiri twari dakika kubatubwira. kama 20 nongere babwire ngo niwaambie tena hivi, hari ubukwe di, kuna harusi, hari ubukwe di, kuna harusi, mbega ubukwe bw'ibyishimo. harusi ya furaha, imyaka 2000 miaka 2000 bari gutegura aho uzicara, bari gutegura inzu wako na zabo, wakandaji, abamarayika malaika bari gukoropa. wanakoropa hano naho bakazasanga hapa, wote wasije wakakuta kuna sasa
uchawi. Wasikute kuna uchawi. Wanakoropa. Basi utaishi. Na wewe kabisa unaishi ndani ya baa. Wanakoropa fasi utakaa. Na wewe unakaa pamoja na wale. Inaonimaanisha wanakubali Franki, wanakubali nabii, moja taenda, wengine atabaki. Na naomba watakatifu ni kujiandaa inayopatikana katika Yesu Kristo. Usalama wa Bwana na nguvu ya Bwana na kujiandaa kwa Bwana iwe ndani ya makusanyiko hii katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wadada wanahitajia ipewe, watu wanahitajia nao ipewe. Yesu anakuja. Amen. Manabii waliyangojelea, wakaimba, wakaiona, wakatabiri, wakaimba, wengine wanakataa hata kuishi kwao, wanafunga viago wanaenda, wengine wanasema hata mnikaa ndani ya familia, kuna familia wale wote hawezi hamenya atari haje. Hallelujah. Uriya mufrade atari haje. Kwa musaza atari haje. Hapo wabihabwa. Uchera wadinde. Ngewe. Hallelujah. Iyo myiteguro igendite. Ile kujiandaa ni ipi? Sanga bari kutegura. Unakutana wanajiandaa. Yo bisango nashobora kugenda buhoro. Ingekuwa naweza kutembea mwana ule kode dimanche. Na mtoto aikode dimanche. Sunday school ni mimi kufuga. Wa Sunday school yabaga yashobora no kubyuka. Angekuwa naye kabisa angesikia. Kwa sababu irama manikagera ya harusi. Ntabwo yifite tayijifiche. N'umugeni washimye. Hata bibi harusi atatolewa. Naye unamchua. Unakutana kabisa ananyenyekea. Unaona kabisa na haya. Pamteri vitamu ile kuenda na viatua. Ona abigabanyisha kabisa kwa imani bafashe mu byumba. Mungu awasaidie msikie. Ikiwa alikuwa na kinywa ya kusema sema pale kabisa anafanya bendera damu. Wasije wakanikatae. Habari. Kwa nini hauseme mengine? Ngoja niseme machache wasije wakanikataa. Wale wenye wanasema sema unazania wamemchubia kula, ujue ya kwamba ule inawezekana hataenda. Mibadili misemeo na matendo yake, mitembeleo yake, maneno yake, mazungumzo yote yanabadilika. Ile harusi wakulipa nami kumbatiana Petro na kumbatiana ule Rebeka na kumbatiana na ndugu Franki kumbatiana na wengine hayo na wengine wenye tuliwaaga na wewe mimi sitashirikiana na mtu mwenye anasinzia. Hakimu cha mkora ubukwe bwashushe. Harusi imeandaliwa. Sikizeni, ni furaha, ni neno kufurahisha. Nawaambia neno kujiandaa kwenda kwa harusi ya mwanakondoo. Kujiandaa kwenda ndani harusi ya mwanakondoo. Wanajiandaa kivipi? Wanajiandaa kivipi? Hakuna mtu anayejiandaa bila kumchagua. Kubera ni wakitegura hawezi kujiandaa
na bila kuchaguliwa, ahubwo lakini barabatora, wanawachagua, bamara kubatora, wakisha wachagua na tena wanawachagua abatoranijwe wenyewe walichaguliwa, kuna wanatoka Imana kwaba basere banje naba basere banje Imana iratutoranije iraturondora ituvanamo. Yesu nahimazwe katika jina Bwana Yesu Kristo. Wandugu wapendwa, inakuwa kivipi? Inaenda kivipi? Wanachagua kivipi? Ngoja tuingie kwa kiwanja ya kuvunia. Kwa kiwanja ya kuvuna ni wakati nasema waliozaliwa Marekani hawatasikia hayo. Ikiwa ninasema kiwanja ya kampani, kiwanja ya mavuno, wenyewe wanatoka Afrika wanajua hiyo kabisa. Mchako mniambie kwa kiwanja ya mavuno kitu chenye nakuwa cha kwanza ni ikintu cha mbere cyaba kinachokuwa hapo habikibana, kunakuwa fimbo, habikibana kunakuwa fimbo. Na sasa mfunao habikibana piga ibishimbo bitazaga no mu kigega amaragi yaitengera hii neno mimi siwezi, inanikosesha usalama. Nilikuwa lazima nitajichokora. Sasa amesema haiwezi hatuwezi jitawala. Nilikuwa najua kama na makucha napaka na hii kwa macho na vinginevyo kinywani. Sasa wananikataza. Hapana. Sasa ni kwa kiwanja ya mavuno. Ile yote imekimbia inaenda. Paulo nimubareke bagende, abo ntabwo baraba wale hawakuwa wetu, sababu angekuwa wetu wangebaki pamoja nasi. Wandugu wapendwa, kwa kiwanja mafunio kunakuwa tena rungo ya ntara lero. Ile rungo iko kwa kiwanja ya mafunio. Ntara akamaro kayo nakahe rungo maana ibishimbo bitaremeye byose byavuze ariko ibirameyewe naho yageragezwa atatumu ndani ya neno, hatatoka ndani kwa sababu yeye atakupa tena narudi. Sasa pembeni pale kuna mfuko. Ile mfuko sasa ikiwa ataweka maharagwe kupeleka hiyo fasi, lakini wataibeba na ile makapi. Haleluya, amen. Abantu y'imitima wenye wana uchafu kwa moyo hawataenda huko. Mnakusanyika mkiwa wengi. Biblia inasema ni sehemu kidogo. Abraham anasema hivi, moja ndani ya milioni. Haleluya. Amen. Muri Afrika umwe mu milioni. Muri Amerika Marekani umwe mu milioni. Muri Ulaya umwe mu milioni. Umwe ninde? Haleluya. Haleluya. Yewe. Nawe. Ari umugisha. Naona mfuko urabitwara ariko mbere yo kubitwara reka ngende ngoja niangalie ndugu kumbuka y'umusaruro asigaye kiwanja mwavulia kuna makaya yabagayambira ngo kubona umuriro naona moto n'umuriro nabo uri kuri yambo nabo umuriro nuwo gutwika ibishingwe. Haleluya. Ibyo bishingwe iyo makapi iyo mirama azayitwika watayunguza ariko
ngambo kidogo. Ile jindani ya mfuko inajitapa tumeenda. Nyirabyo akabisuka tena. Na tena mwenye nayo anaangalia sasa. Wewe toka. Kugira ngo bitazawa zaidi. Kusudi sivije visikale ukaweza kumwingine. Maze noneho. Kisha baadaye. Yabi bizima. Vile vile. Kajana mu kigega. Pelekwa ndani ya gari. Ndio bijama mu kigega. Ya toranijwe. Imana toranije. Mungu alichagua. Iyo mutoranije. Muhanga mbere. Iyo wana niyo gushima. Nayishimye cyane. Shukuru sana. Aliacha fulani. Akakamata fulani. Lakini wewe apewe sifa katika jina la Yesu Kristo. Ni kuchaguliwa. Kuchaguliwa ndani ya wale. Ngoja tuende kwa kiwanja. Tuende ndani ya kampani. Ya mwenye anafanya mitungi. Na tena ni kampani. Anakamata mitungi. Anaichonga. Ile mitungi yote anaiweka. Hii kugira ngo bizakomere. Kusudi ipate kuwa nguvu. Ngoja niipeleke kwa jua. Anaipanga. Inadumu hapa. Anasema hapa. Hii mitungi. Na okope hapa. Inawezekana itabomokea ndani ya nchi. Wanaenda kuchota maji. Inabomokea hapo. Ulete hiyo mitungi. Wanaileta. Bakabishira mu muriro. Unaiweka ndani ya moto. Bakata. Sinzi byuma byakoreshaga. Bakata. Wanafinya. Wayakumukuru b'ibigomba. Asikia ile mitungi pum. Umubumbyi elemufu akakata yewe nubo bose kimenetse nanjye nagiceka nami niko wazia cyabaga mu assemble kikajya no gusamba kikaba mu assemble kikajya no kuroga kikaba mu assemble kikajya no kwiba kikajya mu assemble kigaciteretse akaba mu assemble kumbe yisha nagicekaga ariko ibindi bikihanganira umuriro haleluya Yohana avuga ati Yehova atirisha amazi nabatiza kwa maji mambo na mengine atabatilisha kwa moto ule siku siwezi Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bamara kujamara kutwikwa unapounguzwa kamera yaragiye tabia yaragiye amahanga yaragiye agachibwana hatukane yabaye kagatama alikuwa kama kondoo n'umugabo yamubwiye amategeko wakati mwanaume anamwambia yewe anasema nubwo ndi mu bihugu byo hanze atatuko ndani ya nchi bwana wangu nitamwona rero neza gutyo wadashaka guhindura mesaje wanamkamata amen wanamkamata wanampanga fasi yote wanapanga wauzaji chenda ikibindi ninda nani mwana hitaji mtungi kandi wakikomeye na tena kika nguvu nenda kuna kuna mtu utajua kivipi sikizeni sikia akakubi nushaka kumita hasi hata kama kike chini hata mjaribu kivipi yaramaze kuhabu alishapewa Roho Mtakatifu wewe unachokea kule Mungu aliyezaliwa mara ya pili hata mjaribu hata kutana kivipi mapepo wanachokea kule aliyechagua aliyetosha huko ile Mungu na kutufikisha atatufikisha vijana kwenda ndani ya harusi ya mwana kondoo kujiandaa kwenda ndani ya harusi. Wandugu wapendwa, Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Nikuchaguliwa. Nilipenda Yakobo nikakataa Esau. Nilimkataa nilisikia tu kumkataa. Chagua Mungu. Hakuna chochote.
hakuna kunegotiate. Nditonze ureka tuningo batoranye. No, nta kintu ugeze ushiraho. Kuna chochote walichobarambuye. Walifungua Usia shedera. Usia shedera. Usia shedera. Usia shedera. Usikumbuka. Usikumbuka. Usimuhika. Sijui. Ndiye huyu. Angalia zawadi mama afya ni runaka huyu mkandori no chaji kama chumujingo kuna kitabu ya uzima inaandikiwa majina yenu walikuja kutafuta wenyewe walikuwa wanaandikiwa Yesu sio kitabu ya uzima tu, ni kitabu ya uzima ya mwana kondoo. Haleluya! Aliyetuchagua kwa sifa, aliyetuita kwa sifa, nitamchezea, nitamwabudu kwa sababu wenye walibaki huko wako wanalia. Mungu awabariki katika jina Bwana wetu Yesu Kristo. Yakobo ni mimi mpenda, lakini Esau kamkataa. Hata twema twibya mahene. Mbona sisi tuliiba mbuzi? Wewe. Kwani kuona bakuzanye? Mbona wanakuleta? Ni muri mana kweli. Ikiwa wewe ni Mungu, tutoe hapo. Na sisi tunatutoa hapa. Ikindi ngo nyingine eti. Wewe nakuba imana nakuyuba. Wewe nataka kuheshimu Mungu wewe. Wewe unasubutu muumbaji wako. Hata senye. Lakini hata Bwana nalibye nakoze ibi nujarayo ukifika huko zanyibuke nikumbuke Yesu ati wewe muno tangu hapa sasa tutaishi pamoja ndani ya paradi kilitubu hapo kwa msalabani kingine kikaangamia kingine kinapona inafuatana na kuchaguliwa. Ngoja niende kuzika mama. Acha wafu wazike wafu wao. Ngoja niende nianze mafamilia. Niende Rwanda. Nianze mafamilia. Haufashi suka urebe nyuma. Hakuna mwenye anakamata jembe anayoangalia nyuma. Hadumana Filipo naye abwira akamwambia Nathanaeli, unajua kama yule mwenyewe wanasema wanamwandika tumemwona ni nani? Yesu wa Nazareti. Alikiza chapa kuna kizuri kitakacho kutoka huko. Kuja uangalie. Alipofika Yesu akamwangalia, ndio huyu Mwisraeli mwenye hana ujanja. Leo umejua Filipo tarangu hapa bado Filipo Nathanaeli kwa chini ya mti. Mimi nilikuwa naona wewe. Hawana baribisha mfasi. Mtoto alikuwa anajificha ndani ya Kichwa Mungu ulikuwa unawaona. Nashukuru Mungu na wale aliyowachagua nami nilipopatikana huko. Mungu apewe sifa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inafuatana na kuchaguliwa. Nubyihata ukijikaza ndani utarabitoranirijwe na bila kuchaguliwa utaanguka huko. Niwigana baseruka babyina ukaiga kucheza wadada, ukigana bafurana ukuntu bagenda, unaiga wandugu jinsi wanatembea, uzasigara mu matongo, utabaki ndani ya inabidi uwe umechaguliwa, unajisikia ndani na tena unafanya vitu ndani yako, wanaweka ndani yako kwa kuwa ni kuchagua. Wakati wanamaliza wanakukamata wanakupeleka ndani ya kingine ile fasi wanakufikisha ni chumba kirimo amazi yenye iko ndani maji. Icyambere kirimo amazi, ya kwanza kuna maji, ya kabiri kirimo amavuta, nyingine kuna mafuta. Iyo bavuze amazi rero wakisema maji na sabuni hija rero hari amavuta. Hii mbele kidogo kuna mafuta. Ndio walimwambia Esther mu bakobwa bose ndani ya mabinti wote ni wewe umechaguliwa. abateregejo wenyewe kuseka jana mnakumbuka jinsi ule mfalme ali
Biblia yasema hivi, achururutse alipo ile makasirani yake ilipopungua, mani muhire amaze gucururuka, makasirani yake ilipopungua, yibuka katagomba kuba celibateri, akakumbuka kwamba hawezi kuwa celibateri. Vashiti akakumbuka Vashiti igihano bahaye Vashiti na maazabu waliompa Vashiti, akasema munyeranirije abakobwa bo hirya no hino, ukusanye mabinti tuone binti mwana hitajia abakobwa bose babonetse, ndani ya mabinti yote waliopatikana umukobwa witwa Esther, binti anaitwa Esther akachaguliwa akapendwa mbele ya Ahasuerus. Na shangaa na wewe ulipendwa mbele ya mfalme wako, mbele ya Mungu wako, ulipendwa sana. Amen. Alikuvalisha, akakuvalisha, akakupa watumishi, akakupa washeri, akakupa sherari, akakupa wajene, akakupa wakupa, akakupa wamenya na waberkima, akakupa wafranke, akakupa nabii. Sikize, hakuna chochote Mungu aliyokufanyia. Yale yote inahitajiwa bibi mweyaka kulewa. Kenda ndani ya chumba, akanawa. Biblia inasema miezi 6 ilikuwa kutoshwa uchafu. Wanafinyanga, wana kabisa na sita akisiga anajipaka, wanampaka, kusema hivi kwa ndugu na wadada, kuonana Bwana ilikuwa ni vipindi ya kwanza uchafu, ya pili kunawisha, ya tatu kupaka mafuta. Wenye Mungu aliwaita, amen, akawaleta akawafikisha ndani ya kunawia, fasi ya kunawia, fasi ya kunawia. Walipokwisha kwa chafu, wapa tena Roho anayewaongoza, na tena hawaendi peke wao pekee. Roho Mtakatifu ndiye Mungu anatuchagua apewe sifa. Esther, ngoja niwaulize swali. Mubakobwa bari bazanye bose kwa Ahasuerus, wabinti wote wenyewe kwa ameleta hapo kwa Ahasuerus, Esther hachashita. Esther kuna chenye aliweka. Nona Esther yarangiza kusoma na basi. Sasa alikuwa mlembo sana kushinda wengine. Maana yakukunza. Jinsi Mungu alikupenda. Maana yakuza. Jinsi akuleta. Aje wikana na mchumba chao. Unaenda pembeni ndani ya chumba chako. Fasi wa ndugu hawapo. Useme. Abuchinyira kadiho ndikungu. Nitapiga mjerano. Nitapiga mbinguni. Na tena nitakuchezea. Na tena wandugu alichawika. Na kutana dada iko nacheza. Umekuta ndugu acha acheze. Kuna penye Mungu alimtendea. Kuna nafasi Mungu alimtoa. Alitoka mbali. Anafika mbali. Na tena nafasi anaenda mbali. Na tena naendelea safari. Mungu aliyetuita apewe sifa. Ule sasa ni bibi harusi anaishiandaa. Kisha Ahasuerus wakamuonesha Esther. Mlimunawisha kweli. Nami kabisa naona. Na alikuwa anagusa wengine hayo. Kabisa walifanya kazi. Wengine wamoja. Wataviko mataji ya yote. Na wengine kiwa watakuwa majenero. Lakini kila yote ni mzali kwa kazi. Matana huyu anakuwa ngoma. Atamfaharisha. Kwa sababu kila yote atapokelewa jinsi anatumika. Amen. Akashukuru kwa hiyo matoashi. Wale wanaume wale wenye hawana mafundisho machafu, wenye hawezi acha bibi harusi aamke, wenye hawaleta hiyo hawezi leta ile ulozi, wenye wako kama washeni, wenye wanasema ukweli, wako na Roho Mtakatifu, wale ndio tunahitaji. Wale sasa
kusudi mazambi zawe makosa yawe asamehewe. Yesu akashuka. Yesu alividiwe. Ni wa kuchezewa, ni wa kuipiwa. Amen. Asante jina lako Yesu Kristo. Haleluya. Uwo mugabo rero ule mwanaume hakuna deni agana n'abanezero anaongea na wenye wanafurahia ubukwe harusi imeandaliwa. Hahirwa heli abatoranijwe wenye walichaguliwa nini? Ile harusi ya mwana kondoo. Wandugu wapendwa, angalia kitu ni vizuri kuchaguliwa. Kuchaguliwa. Naona mugabo wa Abraham ndugu Ibrahimu abwiye mugaragu akaambia mtumishi wake, ewe nenda kana muje tuzanshaki bibi harusi utere kuzajya mu baporosi usiende ndani ya maprotesti tuzajya mu badive usiende ndani ya abo bantu bose bafite inyigisho wale wote wako na mafundisho. Umuntu wese bamera ko kubatizwa n'izina rya data kose n'umwana n'umwana kila yote mwenye anabatizwa abantu bagiterekera wenye wana abantu bagiterekera wenye ngari aho mugeni wahava pale hapo abantu Imana bakayigaba mu wenye wana kamata mmoja wahava haukwesto abantu bagicunda basi wenye wana ile nayo ni nyimbo Karabaye akabukubita anakupiga narudi na hii yote wagira ngo wagwaye na malaria nadhani umegonjwa malaria mukandi kaje ihane tubu nakabyumbi wacu niko naisikia kwetu tubu kagira abantu guterekera nadhani nikupiga rabuni abantu bihana rukuba kubisi wenyewe na tubu na jambo ry'Imana nasikia neno la Mungu inakuza inakuhukumu ndani ya moyo. Inapokuhukumu ndani ya moyo unasema mimi sitaenda. Hapo nimbatiza. Nibatiza. Hapo ni hai. Na tubu. Alikuwa abashitsi barimo. Abashitsi ni bande. Wageni nataka wale weke mikono juu. Bande. Abateranye abashitsi bari hera. Wenyewe kusanyika wageni. Eburiya. Ndiye huyo. Bari kumugisha mwene kubariki ndugu. Uri nawe ninde shira hejuru. Nta kibazo. Hakuna shida. Umva nongera nkubwire. Ngoja nikwambie. Ene data mushiki wawe. Ndugu na dada. Bizera. Kuzanwa no kumva. Inaletwa na kusikia nini neno la Mungu. Biblia inasema waliosikia kusikia hivyo ikawa wakamuuliza Petro na mitume, wandugu wapendwa, tufanye nini? Petro eti tubuni, kila yeyote ndani yenu abatiziwe. Ndani ya Kifaransa unasema urakoze mzee wangu emergere kukuweka ndani kusudi hiyo tabia za zamani zikiwa ufufuo na Yesu na tabia mpya aliyetupa neno alitupa nabii. Mimi nakushukuru. Wengine wanabatiza ndani ya majina tatu. Mwanamke uje tusome ndani ya kitabu ya Ibrahimu. Tafuta inakuwaka sasa wanawake inaandikiwa wapi? Kitoto nacho kinalia. Alienda ndani ya kazi kwa umwana nawe ari kurira mu na mtoto naenda anakuja ndani ya mkono. Unasikia hiyo nao? Biblia kuvuga ngo Biblia inasema wanawake bacecekera mu materaniro wawe kimya ndani ya makusanyiko. Akataa kuoa mwanamke afundishe kwa sababu inaleta haya. Mungu akaenda abantu mu kubwiriza akaenda tuma watu atatuma lakini mfasi ingine wanawili mfasi ingine wanafundisha wale wote ni harama kwa sababu ni wakabitu na maraya ndiye mwenye anakaa juu ya maji mengi wa taifa nyingi. Amen. Na wenye walitoka na walikuwa inamaanisha kuna bibi alikuwepo. Tunasema ni moja lipi kujiandaa kwenda ndani ya harusi. Hahirwa abamutoranirije
tunezerwe, twishime, twihimbaze kuko ubwo harusi mwana kondoo bwasohoye. Imana yamudutoreyemo nihabwe icyubahiro mu izina rya katika jina la Yesu Kristo. Ndamubona aramanutse. Naona anashuka. Anashuka. None bigeraho bizagenda bite? Sasa nikifika huko itakuwa kivipi? Shurti. Hakuva munyamahanga iriya. Hakuna kutosha mu mataifa huko. Ndio mambo na abasore bazaja bya kurambagiza. Ndio sababu na vijana wakaenda kutafuta muri abakobwa bo muri Mesari. Muangalie mabinti ndani ya kanisa. Asije kumleta awe miiba. Abasakazamusharira umuharavu. Na tena asije kaje ukazakwenda bakamwanga. Upate wa ndugu ukazashaka no kuchira. Sana mutema ni mukate. Mureko bataraga mukate kama uone kama atakufunga. Nikire yao. Niyo kabisa utasubiri. Kuja kumusoko. Ni kama kwenda sokoni. Ukarangura mabaru. Unarangula. Umakarangura ibaru. Mmoja anaangua baru. Makoti meza. Makoti mazuri. Mwingine anarangula maveti. Acha kumfungua. Unapofungua ni bisogise. Yaani mono byaba kore. Mono ya wana. Kandi mwese. Natani nahezwe kimwe. Natani ngo wakinyanye gucyo. Kihanganire. Uyo mushari wawe. Ndio kabisa uchungu wako. Ariko ni mujya kurambagiza. Mkenda mujya mureba muri asamu. Inawabidi muangalie ndani ya kanisa. Muangalie mabinti wote wako vizuri. Hawapi. Nelewa na kuzaje ni nomo Bwana. Kuzaje na muri Afrika. Kuzaje na kusaka pagani. Lakini kuleta kupigana. Kwa sababu Ibrahim alisema iwe ni wetu wa karibu. Haleluya. Amen. Abarejea leo. Wakaenda. Agezayo. Alipofika. Ageza alipofika fasi fulani. Kweli ndamubwirwa niki. Sasa nitamjuaje. Sasa ngoja nipige. Frebra namati. Ndugu Branham. Na waja kurambagiza. Na wenyewe wanaenda kuje mumanza mfukama. Na wabidi kuje mumanza muombe kugira ngo mutazaza na satani. Kwa sababu msije mkaleta mashitani ndani ya wazee. Afite misaya myiza. Unamleta yuko na machafu mazuri. Umuzana afite umusatsi kugeza. Yuko na nyele. Yagera mu nzu. Anapofika nyumbani. Wereke nzara. Ana uko ni njambo sha. Malikucha. Teka ibishimbo. Piga agateka ibigori. Anapiga mayai. Teka ibirayi. Piga mayai. Agateka anapiga nyama. Anapiga nyama. Anapiga azaba ari ngorane wizata. Kuwa ni shida umeshiletea. Kwa sababu Eliezere angalia ni wewe mabinti nasimama mtoni na tena Israeli kulikuwa kulikuwa masaa ya wanawake ya kushoto na tena kulikuwa masaa ya Haruna masaha ya maraya. Kulikuwa na masaa ya maraya. Abo bahuriraga ku mugezi. Walikuwa wanakutania ndani. Masaha gatandukanye. Ilikuwa ni masaa. Maze nawe na yeye akarikiria abakobwa baje kuvoma. Na akakarikiria watu wa binti arahagarara. Akasimama. Wonda bwira. Mweni tambia hivi. Amazi. Nipe maji. Akambira. Ananiambia hivi. Yaguha. Nitakupa. Ingameaza. Ngamia yaguhira amazi. Nazo icyo nicyo kimenyetso. Ndio haraka. Na nubu. Na mpaka sasa. Aba bafrere bateranye. Wandugu wenyewe na abasara bateranye. Na wadada. Umuntu wajya mu ijuru. Tumeona mtu mata ningia mbinguni. Twabonye umuntu wakingirwa. Tumemwona mayata. Ikimenyetso ni araba ni nuremera. Arora. Akubali. Akemera. Ndio mutajata. Na yeye na mwamu. Anakora nibyo ritamujata. Uwo ndiye mugeni urashingirwa. Ndiye mwenye ataolewa. Hanyuma baadaye Eliezeri ategereza akangojelea uko biraza kuba. Aone jinsi itakuwa. Rebra na marikuga. Ndugu Branham anasema hatambuka. Walikuwa wanapita wa makumazi. Usipatie maji. Bwana asikia kiu. Undati. Mmoja. Murugo baranyene. Nyumbani wanahitaji niko nakimbia. Nenda. Sio wewe. Undi naanza kazi. Ndiye nakuja. None wa makumazi. Usipatie maji. Kuchaka chinusu. Mbona kiu inanipiga? Kile mnaiba. Siyatia. Msikwishiraho. Yuko na matunda. Ufite imebigamia. Ndio mkozi wawe. Niko mtumishi wako. Nipatie njia nishindie. Abatari ba nyirabyo bazabisitara. Ariko umugeni batoranijwe. Haleluya. Azarindira. Ushaka kw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Hanyuma baragiye. Kisha wakaenda. Ndio wao wanaenda. Biblia na yule Rebeka.
Nipatie maji. Amazi. Maji. Hiyo atenga matira kamata yo mutumba. Cyo kinini. Hiyo mutumba. Akakubona mu mutima. Wareyazara. Niko nasema hivi. Ni huyu. Haleluya. Amen. Hajima. Baadaye. Akoreka mbabazi. Ngoja mimi niwaulize. Haja mzee mwemize. Ni mlie soma. Ngamia imwe. Ngamia moja Inywa mabito gangana. inakunywa mabido mangapi? Amabito kingamia inywa imwe. Ngamia moja Abo no sinzi ni wavomera n'ingamia ebyiri. Sijue kama unaweza chotea ngamia mbili. Utakizo ngamia zari 10. Ngamia sasa zilikuwa 10. Burya yamuhaya mazi. Alimupa maji. Arangije bizo 10 zara zimwe. Arasiwe naye akazinywesha nazo zikashiba. Wewe malitre magana. Kama ilikuwa malitro 100 Hanyuma Elezera aravuga ati Elezera akasema Manishimwe Mungu apewe sifa cyane cyabaye basinguni yo mugeni none mbe sasa dada harakantu mfite hano nacho amuhereze amakubitaho akamuwekea amuhereze impano akamupa arangije amwandika ibikomo by'izahabu aravuga ati Manishimwe Mungu apewe sifa nami nikwambia hivi Yesu atuvalisha amen tunawatumisha Mungu tunawaimbaji tuna nyimbo nzuri amen hiyo kazi zote ni vitu Mungu alivalisha alivalisha kanisa lake linafurahi kwa sababu ndani yake kuna nguvu watoto wanapokuja kuna nguvu ya kukuza hakuna dhahabu yenye inapita kulicha mgonjwa unakuja mgonjwa wanapokuombea burya rero ibyo byose yote ni yetu. Sasa tunawaangalia hivi kujiandaa kwenda ndani ya harusi ya mwana-kondoo. Ngoja tuharakishe. Hanyuma naona Elezera naenda barashoreraje bageze kwasi walipofika kwa baba. Hanyuma bagezeyo Walipofika hapo nabari nawe yahageze cyane. Yule naye alikuwa amefika pale. Hanyuma baadaye akaambia ugende mwaje kwa hawo himwe. Sasa mimi safari yangu mutera kugereza kugirisha ngo rimwe mutera kugereza msinicheleweshe uniambie impano nanga mari ni ngapi? Abafashe byose abahereza anakamata yote kawapa. Sasa nataka asubuhi nataka niende. Asubuhi mapema. Sasa mama. Nawe baba. Mnipatie binti mimi naenda. Acha lala tena. Tamupa. Niambie walio. Ulimwengu walio. Haiwependi kuachilia. Ibyo ukubona bya none. Ile au byakurekura. Ile haipendi kuachilia. Amagana Rebeka. Wakaita Rebeka Rebeka ati niteguye kugenda. Nyirabateranye. Ibe ugafata umwanzuro. Ntabwo ari wowe wicaranye. Kugira ngo uneshe ibyaha. Ni wowe wenyine. Haleluya. Afashe umwanzuro. Alipokamata shamba. Akapanda ngamia. Arurira. Akapanda. Ndogobe zamuze. Ile ngamia zizo zana muhetsi. Na ni zile zilizo muhimu. Iyo maraguru kuhirira. Iyo nguvu ya iyo nani zagushorera. Ikugeze kwa Isaka. Isaka mubonye. Isaka alipomwona. Abraham alikuwa ngo. Abraham anasema uranindera. Ule nani? Naye mwana kuja. Kumbe Isaka. Alikume ni Isaka. Naye akatoka. Biblia inasema mbingu Yesu Kristo azasohoka atatoka na tumfanye duhurira mu kirere. Haleluya. Amen. Tufurahi, tushangilie, tumwabudu. Harusi ya mwana-kondoo ndio hii imetimia. Abayitwikiye kisha akajifunika mu maso ndani ya mecho. Akajifunika. Inamaanisha yitwikiriye imirimo. Anajifunika. Sasa wewe ukienda hiyo vazi aliyojifunika kazi ya imani bashoboze. Mungu awawezeshe. Mungu awape nguvu. Harusi iko tayari katika jina la Yesu Kristo. Nataka nifariji wenye wana huzuni. Wenye walikufisha. Walikufisha watoto wazee. Walikufisha na bagabo babo. Walikufisha na bene wao. Niba bapiriye mu Yesu. Mukanya
bwageze uzamanzirizwa n'iki impanda y'Imana izavuga abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazamanza kuzuka natwe bariho duhindurwe dusanganira umwami mu kirere haleluya abo rero n'abarataha ubukwe bw'umwana w'Imana hajya Veniste Zaburi 30 akuvuga ngo kira Zaburi 30 kurasema hivi unasema nini kama shairi ya sibeshe Zaburi 30 30 usomere twumve murongo wa 5 shairi ya 5 B yonyine utasoma shairi ya 5 B muririmbire Uwiteka muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bemwe mushime izina rye ryera amen amen muririmbire Uwiteka mumwimbie mwabakunzi bemwe enyi wapendwa wake haleluya burya Yesu yaradukunze Yesu alitupenda akatupenda kabisa apewe sifa katika jina la Yesu ariko ndi gushaka fasi kutafuta Venuste yakupafika ahubwo mwene datashe na turebere hepfo gato ashera tuangalie chini aho amaze gusoma pale pena amesoma kuri beya pale kube gatandatu manuka twumve ariko urukundo rwe ruzana ubugingo 36 kuko uburakari bwe kuko uburakari bwe ari bw'akanya gato uburakari bwe n'akanya gato ariko urukundo rwe ruzana ubugingo hepfo ngo ahari kurira kwamarira umuntu ijoro kwararira umuntu ijoro ariko mu gitondo asubuhi shangwe zinasema ese amagambo ni amina ahari kurira inawezekana inaweza akarira akikunja agacika intege reka kurira acha kulia shangwe zitagira aho batazahamba tutafika fasi tutalia haleluya turagira aho batazagira agahinda fasi yenye kwa kutoka n'amaganya n'amajuna ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo yewe mbega impundu mbega ibinezaneza Imana ishimwe wapewe sifa katika jina la Bwana Yesu Kristo mu gitabo cy'Abaheburayo ndani ya kitabu cha Waebrania 12:39 iyo hirya 12:39 kama sishita hari kuvuga ngo nasema hivi mbese mvuga ikintu iki sasa niseme nini mbese mvuga ikintu niseme nini ijoro rya mbere kabisa naweza kutoa nikisema na abahanuzi abo bose wale wote wangali wanatungojelea chini kidogo yetu ntabwo batungana hawawezi tutari twahagiriwa na bado sisi kufika. Nashukuru Mungu sana kwa sababu abandi bakaza hino twese tugahurira tunakutania ndani ya harusi ya mwana. Muranezerewe bari guteka wanapiga bari kwitegura wanaandaa buri kimwe cyose kila chochote. Biblia inavuga Biblia inasema hivi ijisho litigeze kubona macho haikuwahi kuona nibitarigeze kuza mu matwi kuweza kuja ndani masikio ya mtu. Ibyo ni Imana Mungu yabikiye aliwekea wenye wanampenda. Tusome na tunamalizia. Na tunamaliza Abatesalonike ibice bibiri. Watesalonike sura 16. Shairi ya 16. Asome mbe freve nuze twumve. 16 Abatesalonike. Tesalonike wa kabiri. Watesalonike wa pili. Ibice bine. Sura 4. 16 18. Ibice bine Abatesalonike ba mbere. Watesalonike wa kwanza. Amen. Ibice bine 16. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru. Kwa kuwa Bwana yeye atashuka arangurure ijwi rirenga. Aseme na sauti kubwa. Impanda y'Imana amanuka. Na parapanda. Nuko abapfiriye muri Kristo. Abapfiriye muri Kristo. Wale waliokufia ndani ya Kristo. Nibo bazabanza kuzuka.
abo nibo bazabanza kwanza maze natwe abazaba bakiriho natwe bazaba bakiriho basigaye bahere ko tujanwe abazaba basigaye dore ko duhindurwe hapo tubadilishe tujanwe nabo tuzamuwe mu bicu dusanganira umwami mu kirere aya magambo ni amina ababyizeye imana bakugisha mu izina rya Yesu twongere mbwira bera ngo waambie watakatifu ntacyo dutwaye kifo haina kubera nipfa ndazuka kwa sababu ni kifa natwe bazaba bariho duhindurwe dusanganire umwami mu tukute Bwana Mungu ndani yanga wandugu wapendwa kuri Wathesalonike ba mbere Wathesalonike wa kwanza tena ari turiho turangirije ndipo tunamalizia ibice 5 sura 5 umurongo wa 23 23 Abathesalonike ibice 5 sura 5 murongo wa 5:23 Imana y'amahoro ibeze rwose genda buhoro fre Imana nenda y'amahoro kidogo Imana y'amahoro ibeze wa usalama ibagaba ngo amina amina indukeneye kwezwa nani anahitaji kutakasika yeba sezeyeho Imana y'amahoro ibeze Mungu wa usalama awatakase ngo ni amina unasema amina takasa amen kama amina usiposema amina ategekera bifata ategekera wewe ukose wewe ukose wakisoma useme amina namaanisha ini tena kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose uhagaze frere kandi mwebwe ubwanyu na tena ninyi binafsi